Labi-labi ang pasasalamat kan mga barangay official asin mga residente kan Purok 2 Barangay Libo Tiwi Albay sa itinaong dakulang tabang kan Ako Bicol Party List. Matapos na gibuhon ang sarong blessing and inauguration and turnover ceremony kan bagong solar-powered water supply system. Pinanginuta ni Congressman Jill Bungalong, representative kan Ako Bicol Party List, ang nasabi ng blessing program kasubagong aga sa Purok 2 Barangay Libo Tiwi Albay. Naingot kay ni tulos man na nagpaabot ng dakulang pasasalamat si punong barangay Reynaldo Cabilla kan Barangay Libo sa Ako Bicol Party List, partikularmente kay Congressman Jill Bungalong. Primero, buot kong pasalamatan ang nagkondisir kay ni pong proyektong ini na nakatao sa muya ninda kulang katabangan. Haloy na po ini sa muya na pigumawot na matauang kami kitubig dahil aron na pong padagos na ang Banwang Tiwi talagang maluya ang tubig. Sa ngunya sa muyang kahagadan, natabangan ako kan Ako Bicol Party List na may tao sa muya ini pong dakulao na proyekto na ito na po sa Barangay Libo. Solar-powered water system is capable of producing 10,500 liters daily of clean water for domestic usage and can supply the needs of the thousands of barangay residents. And of course, the this water system undergoes 3 stages of basic filtration system to lessen the impurities and improves the physical properties of extracted groundwater. And of course, powered by solar panels, the system saves on fossil fuels and is environmental friendly. Again, moving forward, Ako Bicol aims to construct 3,000 solar-powered water system across the Bicol region. And this is now the 3rd solar-powered water system that has been inaugurated and formally turned over to the Barangay Council of Barangay Libo. And there are 2 remaining barangay sites, no, sa Barangay Putsan and of course Barangay Bolo, na kung saan in the next month inaugurate na naman, and to complete all the 5 water system dito po sa munisipyo Tiwi. And aside from the municipality of Tiwi, kompleto ta naman sa munisipyo kang Malilipot na kung saan 4 na barangay ang natawan ta naman po ng solar-powered water system. Again, this is in response to the needs of the residents with respect to the supply of water. Salamat, asin ba rin na pagkaga po sa grabe. Ito gang halipunig di sa Purok 2 Barangay Libo Tiwi Albay para sa Local News TV. Ini po si Vic Barmeda. Salamat.